bakunzi bacu bagitangaza NTV, amahoro y'Imana abane namwe. Mwumve ko tubakunda bivuye ku mutima. Tutabakunda ntabwo twaba turi ahangaha kugira ngo tubagezeho ikiganiro cy'umuntu wavutse afite amaguru yombi n'amaboko yombi, ariko uyu munsi wa none yabaye uba bundi bita kajoriti. Kajoriti rero ni ibintu bikomeye cyane kuba wari ufite ingingo warangiza ubuzima bukaza guhinduka. Tubanje kubashimira rero abakunzi bacu bagitangaza, amahoro y'Imana abane namwe. Mwumve ko tubasuhuje tubikuye ku mutima, tutabakunda. Uyu munsi rero ntabwo twabagezaho ikiganiro. Uyu mugabo rero yiteje imbere mu buryo bukomeye, murabibona ahangaha kuri kamera zacu, kugira ngo atugezeho ukuntu yiteje imbere. Amahoro y'Imana abane nawe. Muramubona hano kuri kamera, yashatse ubukorikori bwinshi cyane kugira ngo arebe ko yava mu bukene. Hari abantu benshi bavuga ngo banze kuva mu bukene, banze gukora, ariko uyu mugabo we arimo arakora, afite akaboko kamwe ariko ubwenge bwo ntabwo bwagiye. Afite ibyo akora byinshi bitubutse, kugira ngo namwe murabibona hano kuri izi kamera, kugira ngo mumurebe namwe mususuruke, mwumve ko Imana yacu ifite ubushobozi, Imana yacu ifite kurengera abantu, Imana yacu ifite kwereka umuntu uburyo yakora. Ndababwira ngo rero namwe muhoze hano mwiteze imbere, kugira ngo mukomeze mubane n'Imana, mukomeze namwe mugeraho muva, kugira ngo Imana y'amahoro ibane namwe. Turabashimiye cyane mwewe mukomeje kudutera inkunga, mukurikira ibiganiro byacu. Mwumve ko turi kumwe, amahoro y'Imana abane natwe. Ubu ngubu rero turi mu cyaro, twasuye umugabo witwa Kajoriti, nibyo bakunda kumwita, ariko yavutse yitwa Maniragwa Etienne. Maniragwa Etienne niwe turi hano kuri izi kamera za gitangaza NTV. Misi 15 ni mwakino na kimwe. None zamara gukura nkazishira mwabino gutya, izi birazi ya mwabino. No bino zikoreshwa mu mashwi batoyi. Mu mashwi bato. Urangira gutya, ari umushinga, ari ikigo ukora imishwi. Ziyavuza ari umushwi. None avuga ko izinze zisigaye, ubundi agenda zigurisha. Uje gurisha wewe. Uranje ngira ngo cyo kaza gushwi bw'umusigo. Ugafata umishwi ukazigurisha. Ukwezi kose urazigurisha, ukakazana ari gatoya, warangiza kikangana ngagucu. Ari gatoya k'umusigo umwe kameze nk'ikirayi bahasi. Rero n'inyuma yaho ndatwotesha nkadukingira, narangiza kabishire ku rubuga, narangiza kugurisha kabona amafaranga. Urazi none zo nteganya kuzarya ku munsi mukuru. Izo zose uzazimara? Umunsi mukuru mfite umunsi mukuru uzazirya zose nkazimara. Kuzaburiye izi nkoko ziryoshera. Nanagoza Imana rega yagize neza, mzamfite abashitsi zatumira, none nibagira ahangaha mbabagira. Nese nzabona ikibazo k'amatsiko rero, ubu bukorikori wabukuye he ubana n'ubumuga? Ngicyo kibazo rero bose bambaza ngo nibyandirimbo bava ngo iby'Imana ikora ni bitangaza. Aya bose nitwa gitangaza. Ubundi nitwa gitangaza. Ariko nitwa gitangaza NTV. Ni NTV. Abo wagira ngo nje mu kuvuka warandataye ibyo zina. Kubona ubu bukorikori warangiza ukasanga uri gushaka ukiteza imbere, ukareba ariho abantu benshi rero uwo byananiye, ugasanga afite amaguru yombi, amaboko yombi, ariko ugasanga kuvuga ngo akore bikamunanira. Ariko bakibaza ngo mbese weho burya ibi bintu wabitekereje ute, wabikuye he kugira ngo utangire uyu mushinga? Ariko ari umushinga cyane ukomeye cyane. Ni umushinga rwose. Ebera n'ibikoresho ni byinshi mfite hano. Mwabizana cyane byo bikaje mu kamera. Biragiye byo nabizana hano. Wowe ufite n'ibikoresho byinshi mbese byo gukora ingoko? Abifite. Urabona ni byinshi. Kuko iyo zihari tuno twose
tuno dushahi abashwi batoya yego noneho bino bikaza inkoko nkuru muri none se ubu agatoya ntago kaje muri ico kintu kakaguheramo oya ntago kahera murabona ko hano zino zazi kano kantu bituma zitajamo akaye kano kaboko hejuru zatuma zitajamo ngo zigome hagati nabona iyo fumbire iri hano gutya hano nta buri z'imifuka 70 imifuka 70 warangiza ugafata ukavuga ati Imana burya Imana irakomeye ugafata ubwenge ariko ukabona amafaranga none siko ndi kubona ari byinshi ahari imodoka zije ziza kubipakira hanga ngenda nkagura ibarizo baza harisasira amatungo warangiza ugakora ifumbire kandi ndikubona iyi fumbire ni nziza cyane mborera nziza baraza bageze hano bakagura umufuka munini 5,000 gusa yego 5 gusa barangiza bo bakarose 5,000 bo baraza bakabyikorerereza cyangwa urabibakorereza ukabakushira 5 byageze iwabo bo bampa 5 bakikorereza cyatse kuvuga ngo ndakure Imana itakura abantu uyu mugabo rero yabudubushize twari kumwe yatuganije ibintu bikomeye atubwira ko Imana yamugiriye neza ubwo yari amaze kwiheba amaze afite agahinda avuze ati ko mbaye kajorite nzabaho gute hageze nyuma rero Imana y'amahoro ubu ni baravuze ngo ndakure Imana itakura umuntu Imana yise mushakira inzira kugira ngo ashake ukuntu yaje abona ku mafaranga akwira ngo adasabiriza atagoyira ngo ataguma mu bwigunge iki kiganiro cyacu rero twamusanze iwe mu rugo ahantu yarari mu bukorikori muramubona ahangaha ukuntu ari gukoresha akaboko kamwe ariko kandi kagasanga gafite agakora neza ukabona ibintu biri kugenda neza agaburira azihereza afite ibikoresho ibyo byose niki ni ukugira ngo abe yiteze imbere kuko n'Imana yaratubwiye ngo ihira amaboko akora kubera uyu mugabo rero yagize igitekerezo cyo gukora niyo mpamvu turi kumubwira ngo akomeze yihangane agume mu mwami kandi akora Imana izamuheramo umugisha kubera yuko yamaze kugira ute kwitunganya kubera yuko yamaze gukora ibyari bisabwa kubera yuko yamaze gukora ibigize ute iby'Imana yamugeneye burakivuka niwe yarazi ko agomba kuba kuri uyu munsi ari kajorite ariko Imana yo mu ijuru Imana yonyine yari ibizi ariyo mpamvu tubwira abantu ngo mu gitondo byahinduka ejo bundi byahinduka ahubwo cyo dusabwa ni ukwizera Yesu Kristo gusa kugira ngo nawe muri urugendo kwatangiye nawe azagufashe ndabakunda cyane rero bivuye ku mutima mwumve ko umuntu uhageze ubwa mbere akoreka subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bije bimugeraho uko bukeye uko bwishe yukoze na komanteri turagushima cyane n'Imana yo mu ijuru ikagushima kubera yuko utwongeramo imbaraga utwongeramo amavuta kugira ngo bya biganiro byacu bikomeze bitera imbere turabakunda cyane mukomere ize neza wadahe ibyo kurya icyo kwambara kandi udihuye n'ubwenge kugira ngo tubone icyo dukora nuko Imana nziza rero komeze kugaburira abarushe n'abaremerewe kuko nibo mutware nibo muyobozi umaze kugaburira imiryango myinshi itafite icyo kurya kandi databuja abo bazabona iyi nkuru bazabone ko ari inkuru yigisha abantu bameze nkanje bakava ahantu habi bakagera heza kandi kizarutaho tuzabone n'ubugingo buhoraho turusabye ko tukwingize izina ryawe ducunga Yesu Kristo amen.